هذا كي طفى دونك هكاكي لا سلامك السعيد. الله يسلمك. ام كويس دا شاديني الى جي اس كان لي ريكرود وين كويس يتبعن. نورمالمون سيت اون بون ايكيب لي ريكرود ديونا كويس بري داكيغاس العاده هنا كويس كلمه لنا كويس y compris وذاك يطفنا كني العالية وذاك لنا سكو سعد سكو صنعتا كني استدير وذاك نقول لنا كني مازاليتن العالية هما ذو ذاك كني وي لاطاك العالية نورمالمون يبقى راشي الفاز سكو ساكي وي فوالا باسكو خاطر قطاسيس الواحد يسوى نف واقع ماسيس اتاكون سي دي زافون سون تراكويت. Oui. C'est-à-dire les ailiers, les avant sont traqués, bien sûr. Oui. Donc, normalement, ils vont faire une grande saison. Normalement, ils vont faire une grande saison. Oui. Avec le général d'Arena Ben Cheikha, qui est le général Ben Cheikha, bien sûr. Voilà. Inch'Allah, ils vont faire un net. De toute façon, c'est normalement c'est très bien. C'est très bien. Ils vont faire le recrutement de l'Adid. Oui. Ils ont des entraîneurs de l'Adid. L'équipe dirigeante de l'Adid en Kuwait, ils sont tous dans le domaine le football à Kuwait. Oui. Donc, ça donne de bon augure. Oui. Voilà. Je suis là, il bilan est deux matchs nuls, deux victoires. Est-ce que c'est bon? C'est un bon bilan, là, c'est un bon bilan. Oui. Voilà les séquences voilà les séquences اللي دخل من تقولنا في الماتش يعدان ولا طنط زرقت النار c'est-à-dire il y a un fond de jeu il y a un fond de jeu. Oui. Voilà, l'insième entre l'attaque, entre la défense, le milieu avec l'attaque. Oui. Là, la complicité Garrison. Surtout les attaquants, c'est-à-dire l'un des tirs de loin, bien, c'est-à-dire en avançant toujours, il tente la chance de tirer de loin, bien sûr. Voilà. Donc c'est bien, c'est très bien. Là, c'est très bien. Personnellement, absolument. Apparemment, ça va dans le bon sens. Les joueurs africains derniers, ils donnent un peu de l'effet dernier, normalement. Voilà. Mais le fait que ton caissier va les buts et 4 matchs, c'est pas inquiétant, chouïa? Non, c'est pas inquiétant. Déjà deux buts, c'est les pénaltys. Donc c'est pas inquiétant. 2 buts, c'est des pénaltys, on se voit sur le marquant. C'est pas inquiétant. ماشي مشكل. ومن بعد يعني هذا رجلين من مربح يقعد يتطلب لي بينالتي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. Voilà. Surtout من الماتش كان Guerrier, c'est un bon match خاطر il me paraît qu'il renferme l'équipe 4 à 5 joueurs internationaux. Oui. Des internationaux ودايين رانا ما 5 كنا. 5 لي جوار. Oui. 5 لي جوار internationaux. Absolument. Donc, c'est-à-dire c'est une bonne équipe. Mais un match nul, c'est bien, c'est bien, très très bien. Mais un match nul. Donc, est-ce que c'est qu'il y a là, باللي الله جهز كالزمرة هذا السورة في البوديوم au moins باش داوي أمكانيس إلي كومبيتيسيون أفريكان. زمرة داوي أمكانيس. ميم ان شامبيونا زمرة تلعب الشامبيونا ديريكت. Oui. Et en dehors de ça, il y a الله جهز surtout الستاد كيني حسين يتحمد أم كيسوالي داك الشيني اسكو تومنوض فريمون غادي نبدو نلعب دكس نا مازال؟
نورمالمون لعبت بيسكي غطى لا ليغ دو فوتبول تينوغوري السعادات تقبليت وي دونك زمان اللعب ندينا ترونزريا كمل لا غادي نلعب الماتش ني المولود ديالنا الماتش ني بوكوبو يجمع الحال المولودية غتكون لي كومبيتيسيون افريكان دونك ce sera reporté voilà. Personnellement, le qu'on nous fait le match ni des reporters. Oui. Le premier match, c'est le stade de Niakoudou. C'est un grand match du FA. Oui. Voilà, entre deux frères. Voilà. Absolument. Inch'Allah. Voilà, exactement. On va de Mouloudia, je ne préparer bien sûr. Préparer bien sûr pour le match de Mouloudia, bien sûr. Voilà. Inch'Allah. Eh ben, déjà Darnoud, ما إلا كان Darnoud. Vraiment, c'est le كنا في la famille, la famille ديالنا كنا لنا كويت دينا البلد ديالنا سي يوسف سيدي ما فلاسنا كويت كنا لنا سوا طلعنا بالقران زعما كي تسمح سيسنا كاين تورا دينا تسمح سيسن ذاك على التلفزيون اسمه صغار ذاك عندنا ايميسيون كاينش هادشي ما فلاسن مرحبا سلامي فوالا واسنينا قريبا دسا ان شاء الله لي باكونس قريبا دسا لا سلامك لا سلامك السعيد الله يسلمك ابا ميرتي كيا هيا يعطيك الصحة عن جبري دي وين كان سيولن داغينا يا ان شاء الله تنمير انت بون سواري ان شاء الله نكمل لا سواري في بيان ان شاء الله الصحة ارحم والديك ان شاء الله هيا يا رب تنمير سي السعيد يا ددان دونك ايدي كان يدنا فوالا